Kira-kira melem konstruksi. Ibun kali tebak sisa subhawet termit. Bagi jingjop cungprak. Lagi sepat teli kali. Lelek kemen lek subha kan ke jalmi. Apa kiwan mendon su kowe penlat nang lama prak. Paro prak tu. Yong. Ay ma prak. Amelem soal mer kene. Wah, ini ya. Oprak, minalang keldam, oprak. Ini halangnya. Ya bisa nak melem, minalang keldam. Oh, ini kedam. Ini coprak, Cepat. minalang keldam. Nomok mah. Bare sabun. Sah. Sah. Kita nomok melem, mah. Sah. Boleh. 65 mah. 65. Kok cong akan daplin. Rendak mah? Tuh. Ini. Oprak. Oprak. Ay, lapar tu begini. Kadang melem konstruksi. Cop dari kong ay ban daplin lendo. Bebak kali kemen kali sah mentah kamit. Kali berak. Tapi sepatli kali. Wan makam nak kena ada yang labai. Begitu tak kali kemen kali sah.